muno tauni yetu nontu ni ana biashara na wize corona virus ni affectete biashara nyingi o tukiendereaga twi representative benu kuromba thirikari tegera mantu za licenses na kweberu mbuga sesi nyingi na kuona biashara ora ika caution ikenda itekethirwo at least bakionaga antu kara botigariro thaire bagwita biashara mathaa jaria by before curfew. Tukiromba inya tukiendelea batetera na njira mwanya mwanya na tukiromba inya thirikari provide sanitizers, provide mask, provide into beyond kiranga kuromba especially mukario mugutano o tauni inya gwa take initiative as a person umenye maisha zaza tiza thirikari maisha za izaku kwa ikyo kuromba nontu thai mwe itukweza mugutano ara tukona maisha bakiendelea za kawaida anto bagitangamana area bakireza mira yao lakini batego take mantu coronavirus as serious. My friend tiankwire oni na ugoe maisha zetu izo muhimu for now ikethro tikio kugita makutano kana inya town tafadhali ukachuthurania withiro bukariarea for nothing kana just yotenae ngugi itanara miundene anda inya kitchen garden anda tuskuma nontu irio tha hivyo priority uma na wete inya na miundene twina tumunda kidogo kidogo anda mpempe anda inya tu cabbage twaku ikenda wona bya kore in the near future lakini kweza mugutano mathajara nkona tukeza tuthurana inkuigwa ndena kieba muno nontu murimo jokeza aria na arua na baba inge bakoria lakini lazima tubwire nontu twibutongeria twibwira uma lakini batu ara tukuitajika tuendelee obutetera tukendelee obutetera irethro mitumbe eu irethro biashara eu inge lakini tutenda kuendelea obutetera na abu bute go take action as a person kana ugwa at a personal capacity au ange ambuge thirikari nayo irethro imurega irethro no riku uria we mandate ni ntobia thirikari tafadhali kagita gaka inyethera no gwata wa ikirundu gia waia kana kirundu gia kiambuga ku corrupt. This is not the time intobibi okarebia kuthingata tafadhali intobira bigo chango ai muingi ata personal menyere ni intobi za steward ko uria kwambiria munene rethro governor kana barabe kametiria ontanko kuromba nyambikirwa kio lakini barabe ikanyene gaka tumire ni ntobiria bya muingi bwemenyaga batina unge mbere na nyuma bubitumire bwega karomba well wishers ndio mwenya ni ndiratitereta kugura sanitizers na kugeta mask na ndomba ku distributia lakini itekongana anto bena obatu itonga bi tauni eze kwena barabe na uwezo ana biashara kuambiria na mafuko gweta kanini gweta mbuga silver spread gweta na inya ndio tumbe ni kugochitira kidogo kidogo tumbe gutetheria aria tukuomba na ti lazima in terms of cash in terms of kind kwena baba ingi nya batena bya korea kagite ne gaka tuweze tumbe go contribute kidogo kidogo na town ikethro gaita mutuzo waku na nibite sukari na ungeite chumbe tukomba gutethania kou rara tukona nara Nairobi kana Mombasa aza Meru inyatwe na uwezo ke baraba kugeta into baraba geta mauta kana baraba sapraga alinya megatezera tukona ugetera mwanka thaire mantu za thoka irio kwenda gutethia to join hands kagita gaka without blame game aiti mantu za kuringa siasa kana guchetha PR nyingi eza na into ti lazima inya umurikwe jo tukumurikwa thaa izi